Neymar Junior Santos. Alisson, Liverpool. Ederson, Fenerbahçe. Everton, Grêmio. Defensores, Alexandro, Flamengo. Brenner, Juventus. Danilo, Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al-Ahly. Leo Pereira, Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Mediocampista, Bruno Guimaraes, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Danilo, Botafogo. Fabinho, Al-Ittihad. Lucas Paquetá, Granada. Ahora Diego Bonito. Atacantes. Ender Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior. Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinicius Júnior, Real Madrid. Obrigado.